Naitike biragiro nyina wa Edison Masiko nagira ngo 2012 byo ku 2024 bakaba batayire mbaga yo mutahi wabo nibwo yashembayo kumureba. Anje ati mama ndabe na ferire atomengo nitwa Musa atakubejeshaha yo wari nashikamiza bafunga kandi minabo niyo ninteka teke kigambo cy'Umusa yangamba yagira ngo eri izo bebe nariyo wakingo mu mbaga nebya hamuheru tindigaruka kurya bindi. Polisi ya Bwizwera ikija kwata Musati bagirirwa Kahinda hamwe na Gilbert Manmache konka polisi ya Ruiz Region na ufayire bireri ebarekwire. Umuntu obujurutse kayasije yabwehera katubagambire ebitwagambira ufayiro katubye ngo muhabuzi wa government ngo yahabura ngo ngo mukomere tubine mushango nashoberwa government nyoba tumwe no kwetombwita kwanje mumpe mukono amushango go mwana wanje aba bakamwitaje abo benyine. Omugambirizi wa polisi abwe cyanga cha Reason Samson Kasasira yagira ngo umuhababi wa government yahabwire polisi yo kurondogwe owabuzire obaru kutekatekaho ngo no yayisire yatabura ngo turonde key suspect umushango ukiriyo mu bweshereke kandi tukiriyo tuhiga niba arabasa kutiyambaho ukorumiriza abo bona aba bafutekateka kuba ngo bakaba involved umufako muntu wabo. Amakuru agatungwa nugoreka ngo abeka yo mugenzi Masiko kubamanyire ngo abasibe barekurwa nubwo kwirukanjira mu kitongore cya polisi cyo kwatise micwe ahari kamukuzi konka nayo tubayambwa nuko bwa hati ukandikira kitongore cya DPP Kampala kureba kubayambwa. Excellency mperezo buyamba mushangogo nanye bari bambaza kunyita nambwe neciro tingubane indarare bagurize bintu byabo. Abaturani bajyangwe bikorwa by'ubiso mu katawunaka bwe yongire kandi borekero kwerarikirira abo kuba tuyumbantu umushanzo twasiyo noza bugiruti umuntu idakikimwe yafire aho abanda ubu batekateka ngo nanga no wamwita urabatakamkwata na government takamvunana mwini tutwino kwerarikirira kwangu abe yawiro kweze nebirobana abije musigasi nawe yatera umuntu nawe yafera ukwitana ukangira imitima y'abantu arire kubomwa abana mu jogo mutsegazo wa bamtraki sawa Stephen amubera baterona agaba abantu umukanya kamwe katagohereza okwezi imitumbi y'abantu ebiraho. Abwa TV West and Adolf Ireka.